laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. si ɗum lanni haray inchallah heɗitoɗen en fof darsu molanaɗo mo annduɗa waɗanay en moɗo inchallahu taala cheikh alhaj mouhammad baylo diallo bari jagir ko bari ɓe maki donc haray ɗo yo cheikh on fuɗɗo yewtere nde mi andintina haray ɓe cheikhu ɓe ɗoɗe haray ko huwodiraɓe meɗen haray jangguiduɓe kadi e alaji ousmane en ɓe yangori sarnon fota allah subhanahu wa taala newni ɓe seeni madinatul munawwara ɓe jangi toon ɓe gayniti jande maɓɓe nden madina en 2001 haray fewno ɗo hiɓe wuuri ka wiyete London ɗon haray golleji maɓɓe hiɓe waɗa golleji hewɗi no jeeya muɗum jangingol ngol no famirɗon ɗo wondema si goɗɗo jangi ko yo jannu haray hiɓe woni taw hooreɓe école privé London ɗon et en même temps hiɓe wallitade kadi ka juulirde enen fulɓe ɓen et en même temps koɓe imam kadi ka juulirde meɗen London ɗon haray koɓe resuɓe hiɓe jogui sonnaɓe e gueɗal ɓe jowo haray mbiɓe seeni London hiɓɓiterlen duuɓi 15 haray nde invituɗen ɓe ɗo holluɗen hiɗen faala yoɓe tawde e nde mojobere ɗo e toranagol nde juulirde ɗo hollirani wondema en mara ga karamokoɓe kono noon ka tiiɗingol huwodiral meɗen ngal e London hollira kadi en fof ko en gootu weltanoɓe kadi koɓe wowi en teddinde e koɓe tambiti golle meɗen ɗen fof ka juulirde ɗo tawɗen haray hiɗen suuɓi yo allah subahana taala kafidu en e baraji ɗi yo ceernojo waɗanayɗo o bayan hande ɗo ƴuuru London ton haray ko ɗum woni koɓe nooti ɗum noon kadi notagol maɓɓe ngol ɗo haray ɓe ardi wi'en e fulɓe wonɓe London ɓen fof honɗum ɗum faala wi'ude délégation moɓe ardi ɗo on oto ɗiɗi moko baɓe 10 ma jeenayo haray en ala e lintude ɓe fof joni en présenté ɓe ka fen kono mi andintinayi on tun haray no jeyda e ɓe moko baɓe ɗon elhaj ibrahim imamu meɗen mawɗo o London ton mawɓe meɗen moko baɓe janguɓe kadi jamia islamia bil madina nemuɓe ton haray no jeyda kadi on délégation ɗon alhaji 8 haray koɓe wansan ko kamɓe woni hooreɓe mana sewɓe ɓen ton koɓe huwodiraɓe kadi ka juulirde meɗen pekan fewjedeteɓe kadi e Afrique ɗi fulɓe ɓen London ton haray no watti e maɓɓe kadi alhaji mouhammad yasin hooreɓe kadi fulɓe ɓen ton nemuɓe wallitiɓe fota e piiji muy particulièrement no nde juulirde meɗen ɗo darora haray laabi hewɗi mais weeri ka maɓɓe hiɗon andi hay neɓal ɗo e juurodiri e maɓɓe masjidu bilal dow ɗo e ko wanaɓe e makko baɓe inchallah en ari e sifagol fi maɓɓe haray ko arda e juutingol iɗen jonnitude konngol ngol mawɓe meɗen ɓe Bruxelles ɗo iɗen wiyaɓe ko tooli maɓɓe ka tabal ɗo eɓe seeno ɓe wernana en hoɓɓe ɓe inchallah haray ɗo yomi jonnudeɓe ɗum ɗo mi andintina inchallah haray ni kala tawɓe hino hawji ino wawi yiidude waɗɓe dolokoye ka windi ɗon bilal directement ɗon andi objectif on ɗo ko fiino mbuuɗi heɓora ko gayntore juulirde nde si allah newnani en hande marsi no gasa goto toritatake mbuuɗi ɓaawo hande ko hande wonata dernier ñallal ngal hande noon mi andinan ko yimɓe ɓe allah suɓi tun tawete ɗo ɗum ɗo wiyete alkhitam jomirawo wi khitamu ko misk timmingol ngol ko ɗon ɓuuri ko ɗon moƴƴi ko ɗon woni ko piiji ɗin fof ɗaɓɓa ka timmode donc haray enen noɓɓe allah tawnɗoɓe koye weltano allah woni en heeɓi koye temba woni en heɓaɗi ɗum ko sharafun ko teddungal molanagal haray mi ustadi saga no mbaɗi ɗo jeyi haray woni ustadi saga ɗo no jeeya e wonɓe recritugol fi werseɓe ɓen donc haray kala tigi tigi on heɓɗo feere no wawi noddudeɓe waɗodira e maɓɓe hiɓe jeeya e wonɓe ƴettande e manam mbuuɗi ƴettana en kadi programme tawaɓe ko janggo jonatama ko faɗɗi janggo haray ko ɗum no ko ɓurɗe yidde tun mo kala yo ŋañño wakkilo yandi
versa ko versa taw ɗo en ala e ɗiƴugol hay goto ko landa maximum ko inna yontigol ko faala o kono hiɗe landi mo kala waɗu temedere e capanɗe joyi euro haray ko ɗum ɗon haray ɗe wiya mako en ko bisimilla makko ko tooli ɓe yaaki toon woyo seeno ɗo welanayi hoɓɓe ɓe haray santarde ndaade no fuɗɗoren programme o bisimillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي فطر على قلوب كثير من الخلق محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم إلى فقرة يكتب الله سبحانه وتعالى نونا إن دي جند من حنة إن ترك الله سبحانه وتعالى يحاول إن كسواب ونفر إن جند من ويندنا إن براجمون أرأي كدي إن جمع مسيط من تدوبة ويرنوبة أو هندة بهول ين تدونال أراكني ميلو جانا ما بيعمل بين سينو دي مون باي تدونال وكاما من بنيني مين توسوكم من بايكون باي بتاوي كو غولة ko suka ɓen ñalete ka golle ko ɗum waɗi si ɓe nelini min wona haray ko wiide ko min ɓuri wawde ma ko min ɓuri andude. aray miɗo gantini e maɓɓe kamɓe mawɓe amen ɓe, miɗo gantini e karmokoɓe amen ɓe wonɓe ɓen ɗo. aray si Allah hawrindiniɓe e sawaba haray ko woni ko ɗaɓɓude, si woni toon fayere haray ko immoto e cheytan. musidɓe tedduɓe, miɗo faala yen anditu yen dartu seeɗa e nder gurdam nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. on mo tawɗa hay yimɓe añuɓe mo ɓen ka nder ɓerɗe maɓɓe hiɓe yiɗimo, ɓe yiɗamo fii ko o nelaɗo, ɓe yiɗamo fii ko o arabujo, ɓe yiɗamo fii tawi o addi alqur'ana on kamen, kono ɓe yiɗinimo sabu no o sifori e mbaadi makko, sabu no o gollidiri e kawtalɓe makko e ɓe nguuli makko e sahaba en makko e ɓe wondi e mum ɓen fof. kala sengo mo on tigi ndaari o tawe ko haa ɗo. hara hino waɗɗi en e o saa'i mo wonɗen ɗo yen heeɗintin giggol men ngol wonande nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. remɗinen fayɓe men ɓen yiɗugol nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam e yiɗugol sunna nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fi honɗum ko saa'i mo tawata hara information hino ɗuuɗi mo ɓe hino addude
koy ka l'école wono fewno ɗo ndu lewru ɗo menen Angleterre ko ndu lewru ɗo fuɗɗi ha ndu lanni ko fi annabi Isa wona wolede ka l'école ji haray faɓɓe no jannede ɗum ɗon kono ko honɗum ɓe wona jannede ko qissa annabi Isa won ɗon ngal qur'ana ka ko won ɗon ko injil ma ka ko wala nokkelde ɗine no wona jannede haray no waɗɗi en enen kadi ye ɓamɗinan ɓiɓɓe men ɓen ko honɗum alqur'ana wi fi nelaɓe men ɓen ɗum ɗon waɗa ko haqqillaji maɓɓe tawti e hoore ɗum kadi yaasi fewndi ɗon no woodi ɓe faalaka nande fi dina men ka no woodi ɓe faalaka nande fi annabijo men o no woodi kaɓi bonnituɓe sarsituɓe ma faalaɓe makkinde yimɓe e haqiqa waali ɗon fi annabaɓe ɓen hara si tawi enen noon en waɗaani ko tawata kon weltinayi fayɓe men ɓe reɗɗinayi fayɓe men ɓe e yuɗugol nelaɗo men on hara en raɓɓiɗinike ko ɗum waɗi harayno waɗɗi kala julɗo ndemo andata fi nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam fi honɗum ɓay allahu subhanahu wa taala daraniyen kal qur'an wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ko nelaɗo on yamiri en kon ko en duwaɓe wadde ɗum ko nelaɗe on haɗi en kon en duwa haɗitade ko honno noon andirten ko nelaɗo on yamiri ma ko haɗi si tawi en anda kanko tigi ko waɗi kon Allah o ɓeytani en laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yani si tawi ɗa faala darude mo ñemmitina si tawi ɗa faala darude exemple ɓurɗo moƴƴude exemple ji ɗin fof haray ɗum hino e nelaɗo men on Muhammad sallllahu alayhi wa sallam honno noon andirten ɗum a ko ɗum waɗiti jooma gandem ɓe wiyani en ma la yatimmu lwajib illa bihi fahuwa wajib yani si tawi en famata dina kan e ɓaawo faamugol sira nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray woni ko waɗɗi en andugol fi nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam ko kanko woni neɗɗo on goto on pet mo tawata gunɗo wo ala e gurdam makko lanɗo adna allah fewɗo mo wiiɗa a waɗaymo scrutiny ɗi maana a ittay lisere hoore makko yani o marano gunɗo o wawata wurde ñallal kono nelaɗo men on haano ɓe seenori hurgo haano ɓe yiide sonnaɓe maɓɓe haano ɓe waɗiɗi piɗɗi jeenano e sappo fo hino windanayi e defte hino waali ko kamɓe tumbiɗi ɗum waɗi o portojo wiyeteɗo Michael Hart o suɓi yimɓe temedere ɓurɓe marde influence e aduna allah o fof e o jamanu men o haa e ko feƴƴi ɗum fof o portojo wona julɗo o wi nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o suɓi komo o waɗimo prémi fi hon ɗum sabu nelaɗo men o wona tum hoorejo diina kono o wawi arde e saa'i mo tawata hara ara ɗum ɓen ɓe fotta hara diina hittinaka fi muɗum hara organisation ɗuuɗa hakkude maɓɓe toon kono o moɓidiri ɓe hoore konngol o waɗi ɓe force ko tawata adna allah o fof hino huli ɗum ko sabu ɗum noon o daari o tawi nela noon ko dowaɗo wonde prévi e nder yimɓe temedere ɓe o tawi ɓen hino ɓuri adna allah o fof influence kono yimɓe makka ɓen mawqifnal awwal ɓay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari ka maɓɓe yalli hade ɓe weltorimo yalli ɓe jaɓɓinomo ma kaɓe sattinannomo kon ɗum fiɗɗuno ɗon on saari ɗon par ce que en andi ko nelaɗon addi kon e on saa'i ɗon ko unique sifa mum hari ala ko feƴƴuno kon fof ko wigol men neni oɗo nelaɗo ko yimɓe makko ɓe min neni oɗo ɗengal makko ngal ko yimɓe ɓe wola ɓe ɗengal makko ngal pet kene nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ardi e message mo tawata
ko alamiyan ko fi adna Allah fu wala fi yimɓe makka ɓen tun wala fi yimɓe hijaz ɓen tun wala fi yimɓe jaziratul arabia on tun ko fi adna Allah fu iwi ɗum ɗon tawi message mo ɓe addi on ko sansayɗo jikkuji maɓɓe ɗin accinaɓe ko boni kon tindinaɓe ko moƴƴi kon kono wona ɗum tun andi neɗɗanke mo wo sa innimo sansu jikku ma o monoto kono sa hollimo ko honno sansisa jikku hara yettakimo o sansa hara wanda kono ɓaynela ɗon adi fuɗɗike noddugol ɓe ɓe fof ɓe sattinkini na sattinkinagol wiigol ko nelaɗon addi kon wona gonga kono ko hownitagol ma ɗum wiya ɗaɓɓa ella wiigol o omin hoolaki ɗum ko gonga fi on ɗum noon sabuna si ɗum ɗo tabiti bonnitanayi men komin jokkuno ko ɗum ino nandite ko piiji buy ko yiyeten hande ko fewndi ko yaɗina Allah tawta hara yimɓe ɓe no reeni gonga hiɓe reeni haqiqa o kono e nder wonkino maɓɓe kono mbiya simi jaɓi o gonga ɗo moodi place am o yantayi moodi teddugal angal yanayi moodi yimɓe ɓe hutotolan jaka ɓe ande komi jokkuno kon ko fenade ko nden sattinkinare wonno koɓe joggi donc ɗum ɗo no wonno golle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko fii waɗugol ɓe iqna wondema ko ɓe addi kon ko moƴƴere wonande ɓe wondema ko ɓe addi kon ko nafa wonande ɓe wondema ko ittugol ɓe e niwre addaɓe e annora dina islam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah o sendiniri ɓe alquran almujisat alkhalida alquran an woni ko nelaɗon addi ko tawata wallitoto ɓe fii fewnugol yimɓe ɓe e laawol fewngol kono ara yeeso ka seeɗa e o jama mo fewnuɗen ɗo ma adalde men yimɓe ɓe mbuyi heewi irritiɓe wonde qur'an o pellet ko mujisa ɓe maana ko hunde ko tawata runkina yimɓe waɗgol piiji hay fewnude laa ɗon arabu ɓen wawɓe ɗengal ngal ɓen nawa ɓe addu sifa mahre ɓe ronku yoɓe addu simore wotere ɓe ronku yoga e ayaji ɓe ronku aya goto ɓe ronku ha tawi woɓɓe ne woodi ka sakkitolu nga ko wiɓe alqawlu bisirfa bi mana wona wondema har ɓe wawata kono allah ronkimɓe wo'ogol wawogol waɗgol ɗum kono enen giɗen hooli wonnama ko woni ɓe wawata par ce que ko mujisa mo allah on subhanahu wa taala jonni nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam donc no jeeya e yimɓe makka dartinoɓe noddano nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam amru ibn hisham amru ibn hisham quraysiyankojo ko ɓii baaba gotoɓe wo menen e bani abdoumanaf wo men folotiri piiji ɗin fof ka jawdi e ka laamagol haande o ɓiɗɗo maɓɓe o ari ɗo o wi'i men kanko ko o nelaɗo minen no ɓe mara e geɗaɓe amen ɓen arowo darto inna min kadi komi nelaɗo a sabu ɗum ɗon ɓen sari min jaɓata wona nelaɗo ɗo alwalid ibnul mughira kankani o darti sengo woto o inni wo si tawi o kokota yetade men ɗo ko gonga ko ɗum ɗo woni ko jokkete wona anduano hendade ɗum ko an yatimajo amara hay hunde ko menen moko baaɓe ɓen saara nden makka ɗo minen marɓe ɓen jawdi makka ɗo ko minen duwa hendade ɗum opposition ko minen duwa heɓude o mansib
tawata hara men jeeto yimɓe ɓen ko ɓe waɗata ko ɓe accata wona an mo yimɓe ɗo ɗiɗo noon wona wonde ɓe wiyu ko adduɗa kon ko fenani kono ko wiigol moodi a faala liɓude fi amen mbatta fi hoore ma ko ɗum ɗon woni ko ɓe faala wiide ha ɗum ɗo kadi continue hay e ɓe wonɓe madina fenonana on sallllahu alayhi wa sallam ɓe feri waɗi hijra ɓe seeni madina ñalande go taynelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hino fokkiti e juuragol sahabajo go min al ansar Saad ibnu Ubada tawi mo nawdi seeɗa ko yaata ka laawol o fotti ɗon e mojibare ansar hino e maɓɓe alyahawdaɓe hino e maɓɓe mushrikin hino e maɓɓe gonɗinɓe ɓe fof nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe darti ɗon ɓe yewtiɓe ɗon seeɗa Abdullahi ibnu Ubay ibnu Salul o inni o wi si tawi ko wonɗa yeytade men ɗo siko gonga ta aru sonjiramen ɗum ɗo a wonay ko wonɗa toon minen mi yaha min tawa yoga e wonnoɓe ɗon ɓe inni nelaɗo Allah yewtumen meɗen faalanade ha wayi wasin poɗotiral wona e hakkude maɓɓe kamɓe wonnoɓe ɗon ɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kamɓe tigi ɓe darti kadi ɓe ɓuddini hakkude maɓɓe ɗon si ɓe continue ɓe seeni ɓe wonno serani to ɓayɓe hewti ɓe sifanike Saad ibne Ubada ɓe inni ko ɗum ɗo woni ko feƴƴi o inni o yaafoɗon nelaɗo Allah meɗen felliti ko adduɗa kon ko gonga wo kono a yii o a darde on arde Madina ɗo hari ɓe fof ɓe hawtitiɓe mawɓe tike ɓe falama lambinde mo Madina ɗo ɓaynon ari a hewti ɗum ɗon bonni laamu makko ɗum perdi bi mana awa ko ɗum woni ko o moni ɗo hande kadi o falaka hande kadi fima yo ɓandu so en yii ɓeɗo fof sattinkinagol maɓɓe ngol ma wigol maɓɓe gon ko nelaɗon sallllahu alih wa sallam addi kon wona sikkitagol e tigi tigi ko nelaɗon addi ko ma ɗum wigol nelaɗon moɓe anduno on moɓe fof moɓe hoolorno on moɓe fof ɓe sikkunon ko insan karim du huluk o tawata ko aalen tedduɗo jogiiɗo needi ɓe sikkitaki mo ko fenoɓe kono ko wigol wonana min falaka ya bonni tamme ko tawduɗa men e mum ko awa ko ɗum kadi ko ɓeynata kon orientaliste ma ɗum ɓe yimɓe ka leyɗe porto janguɓe fi gandal wonɓe ɓen ka e hirne ka funnage woodi buyɗe maɓɓe ɓe jangi islam ɓe jangi fi leyɗe arabu ɓe jangi fi sunna on ɓe jangi fi alqur'ana on ko tawata hara wona julɓe ɓe inna ɓe mustashrikin woɓɓe maɓɓe ɓe jangi ɗe gande fi on ɗum spice a faala wiide goɗɗum siko gonga ma fenade ɗe duwa andude ɗe hunde woɓɓe no gasa ɗum noon ɓe waɗi si tawi ɓe jangi tawi ɓe faala andude woɓɓe maɓɓe hiɓe humpa ɓe faala tum andude no woodi woɓɓe maɓɓe siɗa faala kadi bonnutude fi hunde a duwa andude ko honto doole ɗe woni ɗi e ko honto kadi tawata ɗo tiiɗa fota hogo mo jooɗi wo ko ɗon ƴawirte ko ɗon ɓe faalno ƴawdude wono Goldsmith e wiyeteɓe Michael Bell e William Mill ɓeɗo fof ɓenni wo a ɗon andi tigi tigi on o nelaɗo menen meɗen sikkiti piiji ɗiɗi goo meɗen sikkiti himo faalano tun heɓude laamu Makka himo faala wonde aaden andaɗo e ɗiɗi on iɓe faalano fiye yimɓe ɓen sikkito alqur'ana on donc ɓenni o tigi tigi on ko woni wiide mo addi ɗon himo andi ma ɗum ko spécial ko jonna meɗen sikkiti tun ko yimɓe ɓen wonnoɓe ɓen Makka e wonnoɓe ɓen Madina ko ɓen timminimo
wala en nana no inde Bahira wala sallallahu alaihi wasallam fotule mum ma dum Zaid ibn al-Haritha on ko arnodo wondu e nela do sallallahu alaihi wasallam ma ko be hado kretembe ma dum en nana no ko tawatara no wonno al-yahudabe wonno be Madina ɓenni wo ko ɓeɗo fof ma ɗum en andi wonde ma nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe voyage no ɓe seeni Syrie ɓe arti kadi ɓenni wo ko ɓeɗo fof e ɗi nokkeli ɗo fof woni ko nelaɗon suɓiti hocciti ɗi piiji fof ɓe ari ɓe indi ko alqur'ana men kono alhamdulillah fihi mufannidun no woodi e maɓɓe tigi ruttitiɓe e maɓɓe inni ɓe wona noon woniri par si tawino ko noon woniri ɓe yimɓe Makka kamɓe tigi tigi ɓe innay no moodi meɗen andi ko kaari yetima par ce que haɗa ɓe yiɗa ko nelaɗo sallllahu alih w sallam woni wajade ɓe ko kamɓe tigi wiyayno wona no woniri ɗiɗi ɗi on kamɓe tigi hiɓe ɓirriti nelaɗo sallllahu alih w sallam o wawatano jangude o wawatano windude ko ummi ko honno wawiri ƴettude ɗe kal gandal fo e jungo ɓeɗo tati on ino woodi piiji buy ko lurri hakkunde alqur'ana on e linjila on kadima e tawra no woodi piiji mi lurri wona gooti enen wiya ɗum ɗo ko ni sifori kamɓe ɓinna ko ni sifori wona gootum fes in fact se ndaari wono nde hitande ɗo miɗo janguno journal goɗɗo goo o inni o kanko o waɗay analysis text mooji ɗin wonɗi ɗin ko nder ɗe defte tati ko honɗi ɓuri ɗuɗude woluɗi fi gere e woluɗi fi ɓuttu e woluɗi fi moƴƴere ɓa waɗi text analysis ɗiɗo fof on daari o tawi Old Testament ma ɗum tawra on no ɓuri ɗi fof towde ko woli fi warugol yimɓe ma ɗum fi warugol ma fi haɓugol ɗin moji no ɗuuɗi e nder tawra on ɓuri ɗiɗa fof hikki ɗon injila on hikki ɗon noon alqur'ana on so ko tawata ko ɓe innata kon julɓe ɓen ko fi warugol ko fi hare ma ɗum ko fi haɓugol ɓe tawi piiji fi wolgol peace ma ɗum ɓuttu wino ɗuuɗi ko qur'ana ɓuri ɗeɗo defte luttude donc ɗum noon tum holli no seyi donc ko ɗum ɗo woni mawɓe fi mon arano on ko hollugol wondema nde alqur'ana men e nelaɗo men on ko haqiqa o addani en ko moƴƴere o addani en hay si tawi yimɓe ɓen añino kono kamɓe tigi ɓe tawi ɓe wawata yeddude ko adda ɗo mawɓe fumen ɗin moom ɓayɓe tawi ɓe wawata yeddude ko adda kon ɓenni joni gonɗe wadde en landoto o nelaɗo si tawi tigi tigi ko wi kon ko gonga o addi ko tawata e koko selli meɗen faala yo hollu men ɗum no faala yo hollu men ko tawata min sikkitotako ɗi fuɗɗi landade question ji yo yeeto piiji no jeeya e ɗum sen daari sababu nuzul suratul kahf ko Allah sifi ɗon qissaji ɓe yimɓe yanoɓe ka fammere ko Allah o sifani en ɗon fi Dhulqarnayn ko Allah o sifani en ɗon fi o ruh ɗin ɗon fof gonno ɓe waɗi ɓe wi joni tigi tigi on ɗaɓɓiten ko landuɗen o neraɗo anne si tawi tigi tigi ko neraɗo ɓe inni Makka ɓe yehi ha Madina ɓe tawi toon alyahudaɓe ɓenni ɓe oɗo yaltitiki amen toon himo holli ɓen kanko ko nelaɗo mbeɗen faala yo yeeto men komin yahata men landomo ko tawata harasi min landikemo o ronka e jabade ɓenni o yahi landuɗon mo haw yo yeeto on fiiɓe sukaɓe yaltunoɓe yahi ko honno fiyake maɓɓe ɓe woniri yo yeeto on fiyoɓe teneɗo Dhulqarnayn yo yeeto on fi o ruh wonki neɗɗanko ko honno ɗum sifori no qissa o yaari noon harana en juttugon ɗo sengo ɗum no jeeya en kodi landalji goo ko ɓe ari ɓe landimo ɓennimo tigi tigi on an hiɗa felliti a yettoto min wondema si min maayi hande janngo min immintinte hara ɓalli amen ɗin fof wonino ñoɗɗum maɗum ɗum fof wonino ukkonini e bullani ndi a faala yettoto min yetade min wondema min immitoto kadi min jaabo question ji ko ɗum faala yettade men
inkarul ba'th no wawa wonde e wawa imitade Allah subhanahu wa ta'ala tubakarani Allah addi jaba Allah adda jaba harako kafiya shafiya ko tawata hino yoni be yok ha hino benditi e hawre ko be landi ko e bide misal bay Allah jabi ke be fika immintingol Allah holli be taw origin mabbe on ko honto kambe be yuri Allah subhanahu wa ta'ala dalane ka sura yasin awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin an ko honto yurda taw an one an ko honto ar do wenja an won woldo do ko honto fuddo da taw si wonda nen tan ke hande ko honto fuddo da tobbere mani ko tawta hala wonde yimɓe no anñini ko ɗon yiwɗa taw hande no ina darade ɗo hande dartuɗa men wiya si tawi a woni goɗɗum ngo ko honno wontata wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa mo faala adda noon sattina ɗo joni o yeggiti ko yiwri toon o yeggiti toon Allah subhanahu wa ta'ala addi o uslum kal qur'ana no keni buy ko yamirtanala ɗon qul yetoɓe joma gande ngo wi Allah on gollitiri o uslub do ka nder alquran fi hondu fi o yamir nelaɗo yo yamir yo yetoɓe ɗimmum ɗum fi o nelaɗo kadi yamir en ye yeeto kala landiɗo en ko ɗum waɗi si uslub o kul ani Allah subhanahu wa ta'ala mo dali qul yuhyiha alladi ansha'aha awwala marra yetoɓe on fuɗɗiɗo wonkikin ka ara mum ko kanko kadi wurnitata ki wonki ko kanko woni wirtomo ki wonki ha ko hayde den timmi ɗon ɓay so ɗon tigi ni tigi ɗiɗo ɗiɗi ko anda pellet ko iwruɗa ɗon e fuɗɗitago ɗum ɗa ko ne mumɓuri sattude ɓe inni awa gasi joni sa himo jabaɗe question ji men ɗi en nawrani nokku goo kadi ndaren si tawi ɗon kadi o wawa jabaɗe stay o waway humnude talabul mu'jizat be fuɗɗi landade piiji ko tawata wawata gasude ɓe inni wawa so tawi joni ko a nelaɗo a yii ndu lewru meɗen faala ya feccude e hakkude haranona ya feccu tungoy wona meɗen reeni ciifu koyo fecco ɓe wonu sengo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam laja ila rabbihi wa da'a rutti ka Allah tori Allah Allah mon jaabini o hadis no filla ka sahih bukhari ka sahih muslim ino selli ken sahabaɓe mawɓe filli hadis o ibnu abbas wa anas ibnu malik wa ibnu mas'ud ɓe fof filli o hadis ɓe inni en ɓaynelaɗo sallallah alih sallam hefeɓe ɓe yamirimo yo holluɓe aya ko tawata hara ɓe sikkitatako e ko addi kon hara ɓe gomɗinay nelaɗo sallallah alih sallam landiti ɓe esmi holli on gomɗinay ɓe ni pellete ɓe gomɗinay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah mo yamirimo o sappi lewru ɗum o holli ɓe oni ndaare ishhadu ndaare ɓe ndaari tawi fecco ngo hino hoore fello ngo goya sengo go hino goya fello hino seeri ɓe gomɗinno ɓe inni sahira Muhammad joni ɗon wa dimbile yaga wa dimbile yaga kono en fof eɗen andi ko wiyete kon sihir hino seedi e ko wiyete kon mu'jiza sihir ko mina cheytan non ko cheytane yimɓe rewɓe jinna kono ko wiya ko mu'jiza ko hunde ko tawata khariqun lil ada a wawata wadde ɗum normalement e kadi si a waɗi wonani wonde o a waɗa ñande o ñande a continue hande mi holli o lewru ɗum fecciki jamgara so ari min ay daare kadi ko nde wottere watta lanni feƴƴi wala ko annabi Moussa ɓe sappino ɗon ndiyanda fecci yimɓe ɓe feƴƴi ombiti lanni sa yeyi ɗon hande yiyatamo ma innayi ko hudditi ɗon ɓene faala ini mu'jiza so yimɓe makka ɓe inni wo ɗum ɗo men sikka ko gongani ko
ko mbile agala waɗi e men woɓɓe ni awa joni ko watte lando ɗen ɓe wonɓe arde makka ga kadi est ce que o yiino ko komi yii wosi tawi kono woni en hooloto hara ɗum wona mbile yaga ɓe fotti ɓe arti moɓe yii woɓe landito on yiwno ene mi yiino menen kadi ɗum ɗo ɓe lando woɓɓe kadi en yi menen kadi mi yiino ɗum ɗo ɓe tawi pellet ko gonga ɓe gomɗinno o ɓe gomɗinani fayi sattinoɓe feere ɓen continue waɗgol sattere feere kadi arden kadi ka siɓɓe men ɓe wiɗen kadi moustachriqin ɓe janguɓe gandal funnade fii woɓɓe maɓe darnagol ɓe daari fii inshiqaqul qamar on ɓe niwo kamɓe ɗum ɗo wawa wonde ɗum wona gonga julɓe ɓen e mu'arrikhun bi maana winduɓe ɓen fi sira on e tarika islam on ɗum ɗo ɓe wattum fii yimɓe ɓen yo sikku nelaɗon hino foori ɓe waɗa ɗum ɗo fii ko tawde hara ko haqqi ko waɗi kono moodi defte sira ɗen fof hino windi ɗum enen julɓe ɓen ɗiɗen hooli ɗen fellitino ka alqur'ana ka suratul qamar sahabaɓe mawɓe ɓe fillike o hadith e hoore ɗum wonnoɓe makka ɓe fof fillaka hayde wotere wonde goto e maɓɓe yeddi ɗum ɗo si feƴƴi e ɗum ɗo 2010 ɓe wiyoɓe no yahi ka lewru dow ga ɓe tiiroyno toon photo tawi on photo mo ɓe tiiri ino jogii toon ciifol e mum ngol ciifol kadi ino juuti ko yata woɓɓe inni wano simi anditi moƴƴa 100 kilometers something like that ino juuti koɓe fecci kon kono ɓay ɗum waɗi ɓe tiini photo ɓe yi kon ko fecci ɓe boyi e maɓɓe ɓe woni ɓenni wo ɗum ɗo jeyaka fus ko holli wondema lewru ndun ndu feccino wata jilɓe ɓe ƴettu ɗum ɗo mantora kono ko allah eltata yimɓe tambitetoɓe diina kam Muhammad Hamidullah docteur Muhammad Hamidullah no gasa enen jangoɓe defte français ɓe hara en nani fi makko mo jogui tradition alquran on e français ko on tradition mo waɗi ko on waɗa mutamad ko on ɗon ɓe jogui ka Ibaat Malik Fahad Madina ko ɗon ɗon ɓe defte filare e français ko firo makko ngon ɓe hooluri on komo origine makko on komo India kono o jangi India o jangi Madina o jangi Allemagne ɗo o jangi kadi Sorbonne France andi siɗa fala pirdude e goɗɗo ko tawta hara kadi ɗa andi ko andi kon hiɗa andi kadi ko anda donc kankadi mo windi defte boyi ko e hoore kon ko fiɗi ɗon woɓɓe no windi mo windi hay ko yimɓe timmata defte capanɗe mo jogui defte e arabe e français mo wolane ko timmata langue sappo mo windi o waɗi e radde e maɓɓe ko tawata ko rat mugne wondema ɓe jogaki seede wondema ɓe fenna yimɓe e on dalil ɗo mo jogui deftere tarif bil islam hinde français kadi e sira nelaɗo kadi hinde français kadi hara no gasa woɓɓe mi janngani ɗen ɗo ɗiɗi kono si tawi on tigui daari ɗo no gasa wawa yiide e yoga e konngudi ko kanko o addani en ko holli en ɗo ko wondema en yii fewde on tuma no woodi yeddunoɓe no woodi falnoɓe majjinde yimɓe e fewde o saali ɗo kadi no woodi yedduɓe no woodi faalaɓe sakkade yimɓe e laawol islam kono wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun allah subhanahu wa taala ko kanko neli nelaɗo kanko sembinimo waha allah subhanahu wa taala ko kanko tippini qur'ana on ko kanko kadi foɗi wondema o qur'ana ko haalida ma haali o luttay ha ñande dandal hara enen julɓe ɓen ɗen duwa wakkilade wattana yila janngugol qur'ana o e janngugol siranelaɗon sallllahu alayhi wa sallam enen kadi timminen fayɓe men ɓen no ɓe faamira siranelaɗon sallllahu alayhi wa sallam no ɓe faamira alqur'ana o hara ɓe waaway kamɓe kadi dartade ayɓe sikkoɓe ɓe waaway wadde joɓɓe e faamu men on ma ɗum ɓe yuway en faamu mum ɓe sansa faamu fayɓe men ɓen ɓay wono minen toon si tawi hewti ka ko
ko noel wi'ete gane. Yes, si ɗum hewti faɓɓen fayda ɓe fof ko ɓe tindinaɓe issa annabi Isa on ɓe tawnayɓe e théâtre ma ɗum drama play ɓe ƴetta fayɓe ngara no yimɓe dini maɓɓe ɓe wadde ɓe watta fiyo ɗum fiyo naatuɓe haqqille maɓɓe wondema ko ɗum ɗo woni haɓe ɗaw fi annabi Isa. Faɓe ɓen kadi ko yiɗata ko ɓe yiɗi kon ko welataɓe kon ko fiɗiɗa joni noon si tawi enen kadi en jogaki laawi ko tawata en hewtina e faɓe men ɓe siranelaɗo men on hara ɓe yiiɗay hara welayɓe en andi no gasa ɓe foolaye hara noon ko tambi haam jidda koye watta hila nde ƴetteten siranelaɗon watten ɗum e programme ji men ko tawata hara en tinday en taalana e faɓe men quand même hari taali no woodi ka e quand même ka Europe ga kadi hino anda ko culture maɓɓe jangol ngol fayde woɓɓe jangana hay boboɓe yes ɓe uddita deftere nde ɓe jangara bobo mino noon no daaraɓe ɗon o famata kono ɓe wotinaymo janngol faama right enen kadi quand même on tigi toɓɓantene o janga maɓɓen kadi wattaninaɓe jooɗoɓe jangina e pay koy kono ka leyɗe Portugal piiɗino sansude seeɗa hono woni sansirde mawɓe ɓen no faala e fayɓe janngu kono wonde ɓe ƴettata tan jooɗagol jangguiɗa e fayɓe yani ko wiyatagol pay kon ko ɓurano ino himɓe kono ko an tumi faala e janngu min omi ganni mi gayno gandal jangguinata e maɓɓe kono yi portoɓe ɓe waɗno sauvé yani state la lantagol yimɓe ɓen fi ko honɓe maɗum ko honde tuma mawɓe ɓen ɓurata janggudude e pay koye mum koye ɓe daari ɓe tawi e nder Europe on ɗo ma bayna 19 heures e 20 heures ko on tuma fayda mawɓe fof ɓurata jooɗodude e pay koye mum koye janggana ɓe maɗum taalana ɓe par ce que ko story ɓe jangganta ɓe enen kadi hiɗe wawi janggande ɓe issaji sahabaɓe hiɗe wawi janggande ɓe siranelaɗo on hiɗe wawi fillanade ɓe hay taali men fiitunoɓe famira culture men on kadi say tun ko talanɗeɓe kon lurra e sunna men on haray no yanana donc haray ɗen duwa wattande ila e sifaɗi piiɗi ɗo mawqifuna thani ƴetten kadi joni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe woni Makka ɗum ɗo feƴƴi joni ɓe ferude ɓe seeno Madina ƴette mawqif goto ko laawol ko ɓe seenoto non ɓe seeni ha hiɗen andi hari ɓe iwtidi ɓaawo maɓɓe leƴƴi ɗi mbakka fof hawtutino ɓe inni meɗen faalama wona yo laawo ɗen par ce que so laawike ɗo wona e force o atta e kadi ɗo joni woten jaɓu woto nenam ɓe immini yimɓe ko jokkam nelaɗo sallallah alih w sallam allahu subhanahu wa taala dandimo e seenoɗi kamɓe Aboubacar Siddiq e Amir ibne Fuhayra kañum Abdoullahi ibne Urayqit kamɓe nayo kamɓe wonno ko hoore laawol ɓe yehi ha tawi ɓe ronki joɓalan ni ɓe hayni ɗon hayma tent tawi ko yummirawo nayejo woni toon on yummirawo nayejo ɓe inni ko Ummu Ma'bad kanko wonno ka tent ɗon ɓe ari ɗon ɓe landi on Ummu Ma'bad yo okkorɓe ko ɓe ñaama Ummu Ma'bad wi ɓe simiɗo jogiɗo na ha ɓe landu ɗon mi tawi yimɓe ɓe no andirno on sonnajo tawi ko newiɗo e dankiɗo hoɓɓe rewaɓe ɓen ka laawol ɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe daari tawi dammol hino ɗon ɓe landi kol dammol ɗaale tawi dammol ko no wawa tampukol nden ɗon hitande ndiyan sa ƴaali remru waɗaali ñamete no fanɗi ɓe inni o ñiwo kolɗo ko kolɗo ɓuri lowde ko ɗum waɗi ɗiya damdi fof yahi kankol kon wawali yaade nelaɗon sallllahu alih wa sallam ɓe landi yarli a newanayla mi ɓirakol dammol sonnajo wi
mbiɗo newnanma so tawa heɓi ɓira ɗo awa mbiɗo bisimillah nelaɗon ɓe nandi ɓirdugal ɓe jonna nelaɗon tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓe foppi en ɗiɗin ɓe fuɗɗi ɓirde ɓiraɗan ɗan yalti ha ɓiram on heewi sonnajo o ganda nelaɗon ƴetti ɓiraɗan ɗan jonni mo kanko wonɗo ɗon on pendet ɓe mbara ɓira ino tanƴina haray kamɓe kadi hari ɓe ala ko ɓe ñaama kono fi kala hari kamɓe hiɓe tampi hiɓe ronki hiɓe hoore laawol nelaɗo on jonni sonnajo on taw yo yaru o yari on tuma nelaɗo on kadi jonni ɓeya luttuɓe ɓe wonduno e mum kamɓe kadi ɓe yari si nelaɗo sallllahu alih wa sallam on kamɓe kadi si ɓe yari ɓe ɓiri kadi ɓe jonni sonnajo on ɓe indi maru ɗum ɗo an kadi ka suuka koye on qissa ɗo jogiɗen al athar al maruf saqi l qawm akhiruhum shurba yani ko ɓeɗata kon kadi wonde raisul qawm khadimum si tawi aɗen hippike yeeso wona yawno añanɗo wona yawno aɗen ananiya ko fiima tum an tum min laamoto mi heɓa cuuɗi labaɗe ɗin fof mi heɓa otoje labaɗe ɗen fof mi laamoto mi hikko yooso kala ko moƴƴi ko lanɗo on ko lutti kon ko si lutti si luttuɓe ɓen heɓa kono na ɗum nelaɗon holli nelaɗon jonni ɓe fof ɓe yari taw si kamɓe noon ɓe yari hollugol wondema ko allahu subhanahu wa ta'ala daali kon fi nelaɗon raufur rahim ɗum hino tabiti e makko no tabiti e makko yiɗangol yimɓe ɓe moƴƴere yurmede hino tabiti e maɓɓe hara no timmine kala hikkiɗo yeeso kala wonɓe hoore famille kala wonɗo e position ko tawata mo wawai wallitade yimɓe yo on tigi wattan gila o inna miɗo ñettinde nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e on qissa ɗo kadi hino woodi ko tawata hino wondi important fi on ɗum hay sahaba en ɓe wawata ɗum darde nelaɗon sallllahu sallam ka yeeso maɓɓe hayba tan teddingol nelaɗo on kadi ɓe daratano ɓe ko juuti ɓe daraɓe ko kuni ɓe itta ite ɗe kono sonnajo on on daari nelaɗo on o maniti nelaɗo on o tawi oɗo yani miɗo niiɗo aade mo mi yaali ha hande ay nelaɗo on e sahaba en seenike yani kona abdoullah ibne ourayqit woɓɓe wiiɗo o silmano woɓɓe no wiide o silmuno kono ɓayɓe yeehi moodi makko abou mabad o arti o inni wo ko wonɗo ittuɗa o ɓira ɗo mi accuno kol dammol ɗo kol mara ɓira de tawi ɓe sifi ɗon sifa umu baba sifi nelaɗo on ko tawata kam min adatti sifat ko tawata hay goto hari sifaki nelaɗo sallllahu alih wa sallam sifa on sifa ɗon ko ɗon yiɗen ɗo on ni wo gorko rewiɗo mo wondi e woɓɓe o sifimo wo ablajul wajh husnul khulq lam taidhu sajilla wa lam tazri bihi su'la wasimun qasimun fi sawtihi sahal idha sumta alahu alwaqar wa man ra'ahu badihatan habahu wa man amalahu ahabba yani yoga e sifaji ɗum ko sifi nelaɗo sallllahu alih wa sallam wo yeeso maɓɓe gon no lawlawta yani no jalbi sa yii ko higo jalbi tal hiɓe laɓa wo nelaɗo sallllahu alih wa sallam o andi si goɗɗo ɓurni duuɓi 50 ko kono on ɗum anda taw jogi timmini 50 taw ko tegue o wonta yeeso ga seeɗa si ko afrique ɓe innayi ko hettare kono si ko leɗɗe porto ma innayi ala wadde exercise
kono nelaɗo sallah sallam harɓe ni capanɗe nayi o saayi noon sonnajo ngo a yiyata tedde maɓɓe on no funki yeeso ga wo salla maɓɓe on hino hawri o yani o sifi nelaɗo sallllahu alih w sallam piiji bus wo si tawi a yiimo tum a yiya aade mo teddinta sa huwodiri e nelaɗo a yiɗaymo yani o sifi nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓay ko gani sifade nelaɗo on abou mabad o inni wo mi andimo sifiɗa o oɗo ko nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko o e makka yimɓe makka ɓe woni joɗɗitude mi faala yiide mo mi silma e jungo ma yani mi ƴetta shahada mo e jungo ma ɗon kadi en yii yimɓe ɓe andano ɓen yani ɓeɓe makka sa landino ko ɓe adalde nelaɗon wiide allah o nelimo ko honno ɓe siforayno nelaɗo ɓe sifotonomo aaden nunɗuɗo assadiqul amin ɓe sifotomo ko suka newiɗo ko suka ne'iɗo oɗo debbo kadi mo anda nelaɗo on ha hande o anda kadi wondema o wi ko o nelaɗo ko honnum o sifimo ko gotum ɗum ɓe sifiɗo ka o sifi hay ɓuri ɗum neɗɗo tedduɗo a andamo ha hande ko sa'aji ɓe wondi ɗon kono o wawi sifade mo o sifa tedduɗo ɗo ɗum holli wondema ko tawitu ɗum wondema sifaji nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko sifaji tedduɗum ko ɗum allahu subhanahu wa ta'ala fillitani en ko qur'an wa innaka la ala khulqin azim haray koyen andi ɗum ɗon enen koyen ambassadeur islam leyɗe porto koyen ambassadeur islam fi fayɓe meɓɓe koyen ambassadeur islam ka golle men koyen ambassadeur islam ɓe wonɓe mbutoduɓe golluduɓe ɓe foti on yeyida e maɓɓe foti en gollida e maɓɓe foti en sooda e jungo maɓɓe jikkuji men ɗin koye yewtan en wona e yewtaɓe koyen julɓe koyen tat koye jikku men ko yewtuɓe wondema koyen julɓe haray en torodiri inchallahu taala yen ñemminte yen jokku sunna nalaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هذا يوم حكى تمام من ربي وسيدا ربي قدرنا إن شاء الله تعالى ستري تم هتك بيتس تم هتك لكن الله ودينا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرك غريق المعاصي ومن عليه بلطف